Zahvaljujem. Pa ja mislim da je itekako vezano za temu. Pitanje osnovno. Kolega Franković, 238, ispričavam se. Hoće li gospođa Kekin biti domaćin ili rentijer? To je vrlo važno. Pa ćemo onda sve znati. Kolega Franković, dobivate opomenu, bila je to neka vrsta replike. A sada kolegica Radolović, izvolite. Bumo vidli. Poštovani predsjedniče, članak 238. Pa kolega Franković, ja sam neugodno s vama iznenađena da vi podržavate ovaj paket izmjena HDZ-ovih zakona, a najbolji ste bili u prvom čitanju i najveći oponent ovome. I mene samo zanima tko je u konačnici domaćin? Prema paketu poreznih zakona onaj koji je na toj adresi prebivališta i kratkoročno iznajmljuje, a prema ministru Glavini onaj domaćin je onaj koji iznajmljuje na području cijele županije. Dakle, niti se čak dva ministra međusobno nisu uspjela uskladiti u ovom vašem zakonskom paketu tko je domaćin. Bila je to replika, dobivate jednu opomenu. Kolega Franković, izvolite. Zahvaljujem i evo, prihvaćam ovo kao čestitku jer sam upravo ja taj koji je uveo pojam domaćin i rekao da se mora uvesti i danas ćemo ga prepoznati i danas ćemo odvojiti domaćina od rentijera i to je ono što je potrebno hrvatskom turizmu, a i u konačnici ćemo saznati je li gospođa Kekin domaćin ili rentijer. Dakle, višestruka korist ovih zakona. Kolega Franković, druga opomena, bila je replika. Kolegice Radolović, izvolite. Članak 238, poštovani predsjedniče, kolega Franković, vaše jedinice su možda bili dobri, ali mi dalje ne znamo da li je domaćin onaj tko primjerice u Istarskoj županiji ima 20 ležaja ili će rentijer biti onaj ili domaćin tko živi u Splitu, a ima objekte za iznajmljivanje na Visu. Da li postoji neka brza linija do tamo? Dakle, tko su rentijeri, tko su domaćini? Kolegice Radolović, druga opomena, isto tako bila je replika. Kolega Franković, imate dvije, ovo će biti onda gubitak riječi. Izvolite. Dakle, ovo je bilo ipak za raspravu, međutim vrlo je jasno ko su rentijeri. Rentijeri su svi oni koji iznajmljuju stambenim zgradama koji su namijenjene stanovanju. To su rentijeri, zna se tko su domaćini i to je jako dobro definirano i konačno imamo zakon koji postavlja stvari na one osnove koje su davno trebale biti postavljene. Kolega Franković, gubite pravo govora, treća opomena. Kolegice Radolović, izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsjedniče, članak 238. Pa drago mi je što ste to rekli. Dakle, stavili smo samo metu na čelo ljudima koji iznajmljuju stambenim zgradama, a onim strancima koji će ovdje i prebaciti prebivalište, koji su cijele zgrade pretvorili u apartmane, dakle zgradu sa 20 stanova su pretvorili u apartmane, njima apsolutno ništa se neće dogoditi. Da, istina, i to je sam ministar Primorac ovdje rekao, da je totalno neusklađeno ovo za što ste vi glasali izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. I sam ministar Glavina je priznao da je zakon nedorečen. Treća opomena, isto tako bila je replika.